Ana manje khona nina le ngoma le nangu Prof B no manje bethi angishaya gospel ake sizame guys baba ngimile kule ndawo engikuyo amandla kanginawo izitha zami zihlasele Nkosi yami angazi ukuthi ngenze njani na kuba ngaphansi kwelanga nangaphezulu kwamafu ngiyazi ukuthi Jesu uyabusa uJehova bengathi nabantu Jehova ngiyakwazi empilweni yami somandla ke noma engathina uyabusa njalo ngikubonile empilweni yami Jehova izinto zami zingahambi kahle maqulu uyabuso ngaphezulu baba ngaphansi kwelanga nangaphezulu kwamafu Jehova wena Jesu uyabuso Jehova baba bazamile ukumhlambalaza